Setiap minggu memang kita akan bedah result setiap klien. Sebab kalau dekat TikTok ni, kita tak boleh tengok hanya pada results. Kita kena tengok apa yang menyumbang kepada result tersebut based on data-data sedia ada. Saya bagi contoh, kadang-kadang problem bukan dekat ads semata-mata, tapi dia dekat part kreatif. Adakah kita punya kreatif betul-betul target kepada orang yang tepat? Dan yang kedua, adakah kreatif kita cukup untuk GMV max spend dengan betul? Dan ada juga keadaan di mana kita punya offer tak match dengan kita punya audience. Sebab tu setiap minggu kita buat performance review supaya kita boleh detect awal sebelum bajet habis tanpa arah. Benda ni penting sebab TikTok ekosistem ni dia sentiasa berubah. Kalau tak review secara konsisten, performance pun akan makin lama makin drop. Sebagai TSP, kami memang akan tengok growth based on data. Data yang dimaksudkan adalah daripada segi you punya ads, you punya content, you punya live dan you punya affiliate. So kalau you betul-betul nak grow dekat TikTok, partner dengan Digita sebab kita memang tahu apa yang TikTok perlukan based on ekosistem yang sekarang ni. Segala apa TikTok latest update, kami akan tahu dulu. So kalau nak grow your business, contact us now.